Nalaqet l-10 edizzjoni tal-Forum tat-Turiżmu fil-Mediterran bit-tema Sostenibilità, Esperjenza u Intelligenza Artifiċjali. Il-forum hija fil-bidu tiegħu f'Malta bħala inizjattiva tal-Assoċjazzjoni tal-Lukandi u Ristoranti l-MHRA. Din laqgħet mal-1300 delegat mill-Mediterran biex jiddiskutu l-bżonn ta' bilanċ bejn is-sostenibilità u din l-industrija. Il-kap eżekuttiv tal-MHRA Andrus Muscat qal li din il-konferenza hija ċelebrazzjoni ta' sbuħija u l-poter tat-turiżmu. U qal li llum l-industrija qed ħares lejn il-ġejjieni permezz tal-intelligenza artifiċjali. Il-President tal-MHRA Tony Zara fakkar li t-turiżmu kien l-ewwel industrija f'Malta b'madwar 60,000 turist fis-sena li llum kiber għal 4 miljun turist. Qegħdin b'saħħitna biżżejjed biex naraw illi l-industrija issa ssir ħafna iktar sostenibbli u tkun qiegħda hemmhekk għall-futur. TVM News tkellem ma' Gran Manzek, il-kap eżekuttiv tal-Alleanza l-Ospitalità Sostenibbli u li kien wieħed mill-kelliema prinċipali matul dan il-forum. Huwa fakkar li l-Alleanza tirrappreżenta 50% tal-kmamar kollha ta' akkomodazzjoni fid-dinja bil-kunċett ikun li proprjetà bħal lukanda jew kwalunkwe negozju turistiku jagħti aktar milli jieħu mill-komunità. If sustainability isn't a cornerstone of your business strategy, you will fail. This is about managing risk, it's about being resilient, and it's about looking at the future and innovation. These 3 pillars will produce a return on investment to companies, so therefore they make money. We're not in a philanthropic business as an industry. We're here to make money, there's no question about that. But we can make money responsibly. Il-Deputat Prim Ministru Jimborġ qal li Malta tirrikonoxxi l-benefiċċji tal-intelligenza artifiċjali tant li l-Gvern qed jimplementa l-AI biex itejjeb l-għarfien u t-teħid tad-deċiżjonijiet fit-turiżmu.